šla na predstavitev poklica frizerka. Si povedala, ja. Tako da bo informativni dan, tako v stolnički. Kako je ura? Kar pogledaj, gre nekaj smer. Pa samo gor in dol, da si vidim. Ste tam? Ja. Bi. Ja, cosa che ci fa? Ah, stamattina c'è più drago. Najbolj znam. Ja. Kako se me draga? Take so meni ful carske. Ne, ima so ful trde. Ja.